Ezi bazirunda ino babaire bari aha mukoro ogw'okushaba kwabo okwa buri mwaka okubaire ahari All Saints na Kasero omuri Kampala. Obwo omukoro ogu gutandikire n'okushaba okubaire kwebembeirwe Reverend Anthony Kamukama kuruga omu kanisa eya St. Luke omuri Ntinda obwo barikujaguza hamwe na n'okushembera. Hereza amasiko n'eshagama Yesu eshagama omujuni eyasesera abawe n'abamwaki azo ibisa umutima gwawe n'abisho gawa Mukama kora endo kwibisa emikono yawe gimusi omurame. Na bwanyuma mukuru w'abakristaayo Canon Apollo Buzare ayanjurira abikiriza ekiteekateeko eky'okwombeka irwariro omuri Burengero Izooba erayetwe Katuguru General Hospital erikuza kumaraho miliyoni 830. Twakufatoriza twaje okusiima esente ziturundana tuzikolesebwa zone. We have accounts where we save this money. Kandi sente ziturundana zikusigaraho tuzirondera project eyokuba neekorwa ahabwa izina rya Kampala Fellowship West Africa. Ogu yagira ngu omu irwariro eri nihaza kuba harimu emyanya ebiri y'okushemerezamu erahangusibwe General ward y'abakazi ey'okuzaariramu ey'abaana hamwe naho kuceberera. So omurimo gutandikire already bariyo nibarinovetinga ebizimbe biriho General ward bariyo nibazikora batereho some theatres. There is a main theatre and a mini one. Hariho maternity wards bariyo nibayikora. We are doing sanitary facilities, toilets and washrooms na staff residences bariyo nibazirenovating. Omurimo ogwo nigwija kutwara miliyoni 830. Nitubashaba emikono. Na bwanyuma abandi bebembezi nabo basiimire emirimo eriyo neekorwa omu dayosisi egi ngu ahakuba ebintu nk'ebi nibitungura ekyanga kyabo. Nyina munkwebaze for the excellent sermon. I appreciate your gospel energy. The way you preach is very energetic. You feel energized. This is very great. On the university, friends, university for some of us is the ultimate. University is an institution of higher learning, and every talent that God gave us is revealed through education. Nyenda kutwara omukisogo okubanza kusiima aba fellowship ahabwokuba ati nyowe ningamba nkubagaburire ahabwokuba nikyo kitinisa eky'omwana nikizamo. So nyenda kusiima fellowship ahabw'emirimo ei murikukora kandi n'okumubasize kwemobilizinga okutubangira okureeba ngu dayosisi yagenda omu maisho. Nambuye nimwe mwena nenda munkwase tweterere omu ngaro ahabw'omurimo omurungi. Aga gashakwa Ronald Ngabirano aha bwa Tayari West.